Ay butag tanan mga kigsunan o kay nga takna karon kay guban ng Like Brothers. Kon do na may mga debate siguro atong himong unique, no? Like Brothers versus Cotabundok Brothers or Gitgano Brothers. Kaysa na yung mga brothers din na. Duha. Kay para makita gyud ang katag ba kay kita panghinambog unya. Way klaro. Kabalo mang dipinsas kamatuoran. Like Brothers, Gitgano Brothers, Cotabundok Brothers. Kisa pa inyo ipa-apply diya. Dua-dua, igsoon. Igsoon sana. Alvin Cotabundok versus Doc Yoyoy or Jerry versus Ramon Cotabundok. Bate, di ba? Bate kayo na. Kung doon na mo'y managson nga debatidor ato sulayan karong tuiga nga ma-perform gyud Like Brothers versus Cotabundok Brothers or Gitgano Brothers. Cotabundok muna basta mga dok lang padre sa ubada ato nang moon kung dunay igsoos talibong brothers pwede. Kaya salamat mauro na nga mas mayo nga dunay debate nga brothers Like Brothers, Cotabundok Brothers o Gitgano Brothers. Dahil salamat o mayong buntag kanatong tanan.